Babizi. nta fundraising. Oya si fundraising. Yego. Sico ngiye kuvuga. Uzahunza umvesha. Sico nshatse kuvuga. Ngwino wewe. Nta gusirimba. Nakado ngwino. Timusirimba. Ngwino. Umva beya. Sindi tutuge gusirimba. Yego. Ari gahunda ngiye gukora. Sha ninazogera muri Air Force muzonkwima umwanya. After retirish. Hagarara papa. Hagarara. Patri nawe hagarara hari. Reka tugaruke ku mateka y'uyu mugabo udasanzwe ni Beya. Mwese mumuzi ku mwanya wa muzika, ni umusore uzuvuza muzika neza ku bijanye n'igisirimba. Igisirimba twakivuzeho, hari amateka twaganiriye hejuru y'igisirimba ko ari uburyo bwiza bwo kuramya Imana dukoresheje imbaraga zacu, amarangamutima ndetse n'umubiri, tukaza kubikoresha no mu mwuka, kuko ari igice gikora mu mwuka, ni igice cy'imitekerereze. Mu gihe umuntu aba arimo asirimba, aba ari no gusenga. Iyi nkuru naje kuyibona kuri materaniro yabaye y'igiterane ahangaha Nairobi. Niho naje kubona iyi nkuru y'ababene data babiri bitegereje neza umuhagarikizi, ni nkaho yabivuze atamerewe neza, aravuga ngo nta fundraising. Iyi video mwayumvishije, arongera aravuga ati nta gusirimba. Bigaragara yuko ashobora kuba yari yarakayeho gatoya, Imana imubabarire. Ariko reka tugaruke kuri iyi nkuru ya Beya. Ari uburyo yatanzemo ubuhamya avuga yuko yakijijwe. Turabishimira Imana. Amateka yiwe ibingibi yabigarutseho mu buhamya yatanze, avuga yuko mbere yuko yajaga gucuranga igisirimba yasabaga yuko abakobwa bahagarara iruhande rwiwe, kandi birumvikana ko yabanje kumwaho n'inzoga cyane. Aya ni amateka yivugiye ubwiwe, yonasubiramo. Iyo umuntu yemeye intege nke ziwe, umwuka aba yamaze kumugeramo. Ntawahagarara imbere ya kamera ngo agaragaze intege nke ziwe. Iki ni ikigaragaza yuko Imana arico yakoze mu bugingo bwiwe. Aya mateka maze kuyabona, naje nifuje gukora ikiganiro bijanye n'amateraniro. Ese twebwe turebye uyu muhagarikizi ndetse n'umuvandimwe Beya kubyo yavugaga, ibingibi bigaragaza iki? Bishaka kwerekana ihesura hagati y'umuhagarikizi gukora bataguhaye umwanya, cyangwa se gukora mu mwanya w'umuhagarikizi bisobanuye iki mu materaniro? No kuvuga ngo ahangaha iyo urimo uvuga ibintu byiza, yego byumvikana ko uhamya umucuranzi wacu Beya arimo atanga ari bwiza, ariko kandi ari kubutanga mu mwanya utari uwabwo, kuko uyu mwanya umuhagarikizi arahagaze, ibyo arimo avuga rwose umuhagarikizi ntarimo abyumva. Ni nkaho umuhagarikizi afite ikindi gikorwa yamaze gutekereza mu mutwe wiwe. Ibingi bisobanura iki rero ku bantu baba bari mu materaniro? Tubisesenguye, ni igikorwa cyiza cyo gukorera ikintu cyose mu mwanya wacu. Mu gihe umuhagarikizi yahagurutse, biba bivuze yuko mu yandi magambo impamvu aba yatoranyijwe ngo abe umuhagarikizi ari ukugira ngo umuntu wese akore mu gihe yahawe umwanya. Ibingibi nkunze kubibona cyane mu materaniro. Si byiza nubwo urimo ukora ikintu cyiza, ariko urimo uragikora mu mwanya utari uwacu. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko ugira icyo ukora, banza ubisabishe ku muhagarikizi, ndetse umuhagarikizi yicare uvuge ibyo ushaka kuvuga, ubisohoze, hanyuma umuhagarikizi abone guhaguruka. Wibonye muri iki gitaramo hagaragayemo ikintu cy'ikosa, n'abantu bakuru barashobora kukibona bakagisobanura, kuko ahangaha iki kosa ryagaragaye nuko umuhagarikizi yavuganye umutima rwose wo gucaha. Aravuga ngo nta gusirimba kandi nta fundraising, kandi Beya nawe ibyo yaza atekereza sibyo. Yatekerezaga uburyo umushumba agiye kubasengera. Muri ubwo buryo rero hashobora kuba hagaragayemo intege nkeya zikomeye. Imana itange imbabazi, ariko cyane mu materaniro tugomba kuzaza tumenya kubahiriza gahunda. Paulo rero ijambo yagarutse rivuga ngo mucahe abica gahunda, ni ijambo ryiza rifite ubusobanuro bwuzuye. Ni ukuvuga ngo mu gihe cyose gahunda ziteguwe, hagomba kubaho kuzikurikiza. Iyi nkuru urayumva gute? Nyuma yo kumva ko video, niye commentaire yawe ushobora gutanga ku bijanye n'iyi nkuru? Ndagushimiye cyane. Nitweraga mu muyobozi Victory. Imana ibarinde. Amateraniro yose agombye kuba amateraniro y'umwuka, abuza abafandimwe mu kunezerwa. Hari n'igihe bihinduka umuhagarikizi takoresha retiririshe, agakurikiza ibyavuse uwo mwanya, kuko iminsi yose siko byose bigomba kugenda. Hari igihe umwuka ayobora, hari igihe umwuka agera mu materaniro. Akenshi iyo tuvuga umwuka tuba tuvuga ikintu caje kitari cyateganyijwe muri
muri gahunda zo kuyobora, kuko umuhagarikizi agomba gukorana n'umwuka akamenya umwuka wururutse uwo ari we. Hari igihe wururuka umwuka wa za haleluya, uwo mwuka ntitugomba kuwimira, ahubwo haba hari impamvu ya za haleluya, tugomba kuzihorera. Umuhagarikizi akamenya impamvu ya wa mwanya. Mu gihe byakozwe bivuye ku Mana, haleluya zigatangwa. Iyo zimaze gutangwa hakaza gukurikiraho rero gahunda z'itorero. Ibi ngibi aba metodiste barabizi cyane. Hariho gahunda y'umwanya w'abantu bafashwe n'umwuka runaka uwo ari we wese, ariko umwuka uturutse ku Mana ari uwo kuririmba, ari uwo gusenga, icyo gihe nyine murawureka ugakora. Bihivuye ku cyo mwumvishije muri iyi video, niki ushobora kugiramo inama abantu bafata umwanya munini wo gusenga ndetse no gukora izindi gahunda mu itorero, mu buryo umuhagarikizi nawe abategereje kugira ngo bamuhereze umwanya. Iki ni igitaramo cyari cy'ijoro cya overnight. Ndabashimiye, nitwereka umuyobozi Victor. Imana ibarinde kandi dukomeze tubeho mu mwuka.